May bulabog larami yaliwang memalen pauli na ning kakalat a bomb threat a screenshot na ning email ibat kim meto nga takahiro Karasawa. Mayakit kayong email a gagawaya kanong high performance bomb ikarasawa at lege no kanoreni kareng pasilidad na ning gobyerno ang mamakbong bandang alas 3:34 na ning February 12. Mira siyang bomb threat kay Metro Manila, particular kay opisina na ning Department of Environment and Natural Resources o DNR, King Quezon City, King Naga City at King Cebu. King Central Luzon, may magsuspendi lang obra king gobyerno King Olongapo City at King Bataan. Sinuspendira naman ning obra king Subic Bay Metropolitan Authority. Hindi rin naman natin siya kailangang i-take na parang baliwala lang. So pagbalik natin sa mga opisina natin, check for any unnecessary packages. Ala na mamilyaring suspensyon king Pampanga. Agpang kang Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, alalang tingga pa alert ibat king Pampanga Provincial Police Office di Kilkenny. Samantala, negative laking bomba ring public offices at schools king Bataan, base king meging investigasyon ning Bataan Police Provincial Office. Nilino ra naman na hoax yamoy mikakalat a screenshot ning email ng Karasawa. Minabot na rin kanoy ni kareng aliwa pang probinsya at maski pa kareng aliwang bansa, kareng milabas sa banwa. Kaugnay ning may sabing bomb threat, fake news yamo rin kanoy kakalat a video king social media di kay mayakit kanong bomba king Barangay Kulis, Hermosa. Paga na kana namang Bataan Governor Joet Garcia kareng memalen, ang mandatilang alerto at maging mapanuri kareng ababasa ra online. Balaos naman ng karelang investigasyon nung ninong migpakalat king hoax bomb threat ini. As of 5 p.m. ning Lunes, February 12, migluwalya namang statement in Police Regional Office 3, agpang kang PRO3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., tutuing kakalat a bomb threat, at makisabi kareng memale na basta-basta man wala kareng kakalat na impormasyon. Balaos la naman kanong magbante banga sigurado yung kaligtasan dareng memalen. Nung atin naman kanong nga balitang insidente o krimen, malyari kanong mawas keng PNP hotline a 0917-623-5700. Ampong emergency hotline 911. Kayabe Justin Dizon, ako po yung kaya Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.